Kana bwanyuma yaragira beje kugenda begesa amahanga gona bakwaza kutonga izina rya Tatito n'ibyo mwana n'ibyo mwekwe mwana tweshendereza ayi kama uritarishe kwa kushaba ushorora mzaga abaka mashyoko koze hino kandi abana bazaga batsiga bijire babaza kandi bakomeye bato abana bawe twese Atrine ou Atrine adios. Rian, Oche, Afine, tukatafuta mzee ya Tatito, ndio maana ndio moya kweli. Mwana kutumtaso msomoso wa Kristo kama kutaka maisoko msharaba ama kungacho kudata tampatosha kwa pichi za Kristo wa pepe. Kana jamu majomo Bwana, mwilo mwezi wa Kristo, ndio kione jamu Bwana. Amen. Akaninda wakare hapo mwekizina keli finakani nipata kutamizina ya Tatito ndio maana ndio moya kweli omana kututaso msogoso kwa Kristo kama kutaka maisha msharaba ama kukacho kudata tampatosha kwa pichi za Kristo wa pepe kana jamu majomo wa mwilo mwezi wa Kristo ndio angkondala wa ukere hapo Tiana Unda Kristo kama sharaba ama kutacho kudata kwa pichi za Kristo wa pepe kana jamu majomo wa mzano Kristo ndio ndio jamu. Sai kunasisa sebasa essa cifra leva para a shukuri kwa kuna kwa wana wazazao na kabili kataida kubeka kwa Kristo kasi kwa shoro ave chini ya nunca ndio tunagoma yeye hawana wapendano sasa hicho kitu ndio sasa kwa kule kwa chini amina katika kusema kilimo kwa wasima pichi za kuzalo kwa kubachina akajiri kwa wale watacho katika kushirikiana na kucheza wale kwa chini abababu irapshira kandi twaheze kuzikona Kristo twakwe babako mutowire bakarocho mu rugori kandi ko kwakwatasa na Kristo twakwe kwakwatasa na kuzoka ko kamere bacha mu zuma ko amene kansa yawe kwera aba Yesu Kristo kama wewe amina amina okwikorera abana abana kandi kukiza kugereza icyo kirimo kuvana kureba abana kubasenya yo kwega bamanye baraganira kuburwa gushyira mu ntunga nayo kubegeze kenshi gushaka kwa kama witu
n'ibiragiye kuba umuntu rwabo n'ibindi byona ibyo mu kustasha no kumanya no kwiceza amagara kabo kabone kubaki kandi umuntu ngwara kureba urwo rwaje kwatangiza n'abazindi babo abone kugira icyo n'umunsi batina hanga icyo mbosha kubatse gutwereka ikamya uko gukora cyo kurebera cyo cy'Yesu Yesu Kristo kudakashana nawe kandi ko kuyafira abo ijuru idoleze fatwa no kuzoga kishiro tuvuge twito kwetenda kwitu ukubwalo sisi kwa kuseti atari kubanganisa bakubasha kama akumenya bakishire neza kwera Yesu Kristo nabaha meza yawe utakunda abana babatizwa n'abema kugenda kuri yo mishuri ameza Amen.
Haleluya. Wewe waterana umeshukana umshukuru haturebe hapa biratanga mshanje abantu mudonga baterana ushobora n'ushobora tera n'ushije ubuntu kazi ubushoro bwera abanyama ubushoro bwera ikintu cy'igisa cyo yatiyeho abantu batakasise kandi kureka kuterana kwa Kristo ni kanisa moyo kandi ubushoro bwera Kristo amusima yabashyize ubu yakabote n'ubwakane yakaraye ntiyaboneze igikombe cyo gutangaza kandi apongwera akatsima kishyikiza abantu bona dukeneye umuntu wenda kutarukiza mutahawo atabanza kutekateka umuronga ayikeka mutahamu abakararo abukweteka kopi Misha izine weji kureka mtaremu naitwara naitiriza kabuba nairinda kana tinama kana itegereze eby'obushwero obukwera bwateeriweho ekyokubanza ukateekaho ab'okuzaala abaana n'okuboolera gye tebatiina amanga ngu babone kwisa izina ly'ebikwera isiinisa icyakabiri ukaterwaho aho kwetangaraho shamba abantu batakwasa kugira ishwere berinde ab'ingingo zo mu rwa Kristo zitazisiye icyakasha ukaterwaho ubuhanga bagube hamwe bakundana bawerana bahumuzana okushemerire bariyo musingi na ruma icyo abantu b'ababombi mbere na Diyos bizaterwa ubushoro bwera nawe hari umuntu wenda uri kureta ikigango cyona icy'amazima icyakubasa kubazibera guteranwa hamwe kuko biragiro biri akigambe hati kandi no kupungasha muri abashiko no kureta ikigango cyona cy'amazima kubirabo n'ibisabisha by'izwi kandi abakurwa heru ugiri abasora abatuye na Diyosikope wambaye ikigango cyona cy'amazima cyo kubazimira ashugana
Wewe ungaji. Asijeje. Esa assim. Quero um garoto. Para mim não é justo. Ni magambera. Kani bahia. Essa sim. Nibagambira kandi baraciye mwembi kuko mutakayizo baneshe urubanja ibyiza ubu itekateko yona ibyo bitangari bishimurwa ahari kwarabe abekigambo John ekikubanzira kuteranywa okushoboye kukwera uko ikiragiro cya mahanga kiri kigamba kwera Yes. Yes. Yes, asimu. Uzaba hagati yao pale alishakuwa safari ni safari na Mungu shewe kupenda. Wewe ndio ziada mshu. Amen. Yes, asimu. Tunaamini mchugo kwa kama Yesu ku abatera Muhammad babatera kuchira mujana kachi babatera Rwanda no kushera na kwa bakashereze nje Uichiza kushera mbere kwa kazi wawe umana kushera kukwera ukwikiragiro cya kuki loje kumana kukunda no kuza no mistirisa no mera wili narahwile kandi wenda abantu bakazibona no kubana weka ebyo barumus Uichiza kushera kushijo atiozi kuba kushija wawe gumana we ukushera kukwera uko kiragiro cyawe kuki roja kumana okubura nomuhereza nomukunda nomwesitiriza nomwera bwire narahwire kandi oreka abantu bashija hona nogumana weka ebiro by'ibyo bamuzi Mas mani nimejali kumani mbona mte.
Umshintsha kanashonga kwenda wesasimu kama mitasimwe kama utainda yesasimu kama utainda mte chemwa kiyosi kugo bambe yakire kira mushikuka challenge kwa mshu na kuicheza watazama watu kuna kaihomo shamba ni wazo yako wa sasa zao waisa unaona yeye kama watu pesa si hapo mshu na shamba wote bado kwa ndio na kwetu kwate hapa ndio yeye anaweza na shamba wewe mshu leo mwende Muri adiyosi mufuriwe kwabiri umukazi wanjye umushuriye ubumani bwo kwibahati no musinge n'ingabo nabo n'abatungi n'ingabo turuye n'ingatuye ubumani kunda kurinda ofisia okufa okutolekanisa okwekyeragirana n'ekyokulinda okukiri okwekanakuragira Nyokomeye nifuriwe adiyosi uwo mushinja wanjye wakire ubugumani wo kwihahati turi mu businge naro mu naku turi abatungi naraboro turuhire nare tukuriye ubugumani nkunda ninkurinda kandi ninkorera okusya okufa kurutanisa buri kwikiragiro cya ruhanga kiri kwera okukiri ubwo rero nakora nte Kamara n'abazi batituna yakwera bimugize petezi iz'abana bawe bariza kujara jeri mwana we ubushire bwawe utanyurwa
bwacu ubwempetezi bwacu izina leta titu niyo mwana izongera kwera. Petechi nimpekitilisa n'urugo rwanje nimpe ebintu byanjye byona eby'omunsi omuzina lya tatitwe eby'omwana eby'omwoyo arikwera. Amina. Twebane Petechi nekakitikisa n'omubiri gwange ngenkane ebintu byange byona eby'omunsi ayo hataho manchi kandi umurinzi w'amatubona umubiri w'amasora neza umuriro umwuga w'amagara ataho tweshemereza aho gushaka kwaba mushijogu yozi hasi kareka kandi aho gushaka na Rebeka n'abantu bariko bakiriza ibarahira kandi Petezi n'umushinja ya mukazi n'umukazi akakira ntukamanyiso ke gatanu iyo guhamya kandi bakomeye hamwe byona bakumvira kimwe bimusingira batwaza nk'uko kiganiro cyabo nk'uko biragiro byabo biri aba Yesu Kristo amahito. Aburahangaterine atachiro batandisa. Aburahangaterine atachiro batandisa. Amina. Aburahangaterine atachiro batandisa. Amina. Abura atiyosi nahombeye ikereza kutera no kushoyo kwera. Bacanye bishogaranga no bishoboko. Kandi barahera batyo. Ubwo mushija yahereza umukaza mpera. No kwatana umugaro. Aba n'umushinja n'umukazi abashera no kuzira ya tatiti
eby'omwana n'eby'omwoyo kwera. Kiito omwana omwoyo kwera abamuki abajune abalinde abokusaasira kwe Mukama tume baneebe na rukundo kandi ab'emigisha yoona y'omwoyo n'embabazi mugube hamwe ebirungi n'eby'amagaranga kandi n'omu bibeere bingi tuheebwe amagara gataaho na Yesu Kristo Mukama waitu. Kishukuru twebembera bakabya Zaninga.
Noel awe mbabazi gutera no gushora ukwera mubare twete kubyona namwe tusimba twebaza no kamito abaho bakari iteza tata tutero ngalo zamani twebaza kuba Yesu Kristo amina. Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe zomeni yeyumta. Yeyumta. Yowa kanga izomeni yeyumta. Agarranganya nene son kono jo. Tingale vetere yo kaki. Kama wita singa. Akuna kane choko bayo ya kuchina mwana kuchina. Haleluya. Izina ndio Rebeka binusha kwanza. Yo mulisa musomo. Akoninga agaheru. Bwana bale bafukasha katu wanaza kuuza momi sawa izina ndio ya pego. Yasasi. Kasi kama tunapoka abizo wa hiyo hapo ichiza aba adiozi na homele. Ofai mshe mpera. Kasi mnona. Wale yeye ni hapo sana hiyo. Mlima tukama nyanya kaeni kwa basi. Mungana kama kilema maziara kama nani chochocho isio ya mbera muna rizali mine wewe gana yeye kutakweli zola mwanze kwa mcha kama nukuichisa mkachi lofyo nukwero kwa ndani mechezi dele na ngomu na kama wikasi watu kuchi ndio wazonte na hamame ya kama kuwa mkandani kwa kila watu mashale kwa kama nini kuchile kulia abantu mbatera na uhamarero umuwono nyawo yichi eso tawe tawali uzatesha shawe atokuma mshina moja chini no kazi wanaelewa vile na wanataka kuelezea hizo chizi chao. Haleluya. Umejifua kama radio. Jifua kama. Baba mbichi. Ojego mbiyukiwa. Ulebi na omongata na owa ole ya kama nikajati kama makusikilize. Izo akakumbuka kumsikilize. Na baba mbichi. Kama si tena kuachia mwana kumishi. Kuliko kwa mtano. Mwenchize na chile aleti. Isima. Uchenda. Kamu yoni ngamba kwa yuko ya mbele wewe izara masalisi wewe Yesu si ala watakuma kwa wao mwenjuza ya shila mazira mbele nimekumbuka yako nimemelewa chini kwa bila mashauri yetu kumba mshema abashiki naye bari lebani abatini tumo mtero mungu pedasima ndio wewe uko kwa nini
pia ubwoko yote twale wakoishi oturetiro mukazi ngo tubabwire turatwasima mukama mpaka twaza kwechusa oja nokuba nomushirisha mutahi wawe oturevunaniro otugite laka ugake mudero ebyo kutamanya bekorore ataki ebyo tubimani obumire babi nekiya nabona kumba n'omukazi namutureta kumushaho profana y'ebyanya by'ebyo ku muri mutaka kushanga ono kintu n'umushinga wa mudero nimo mukazi kuno mukazi mutahi oto mwana wali n'obingi ningaje bamwe barara kushanga ngo rero tora utaka mama utaka umuntu inobingi amazi nimo mushinga mushinga wabona na ndio wanakuja baba yetu kama wita sime pinaka jinvicha ha mnonga kwa kuja kutekeleza mnonga na wala kuza makakari maka ahoroga na challenge kwa rona cheno bana ngore nyenda kwa msho kwa njula kwa disa watera yao Liberasi. Dari tawa. Ayo kasoi. Kami ni kasoi. Bisa lah kasih promosi nama tu lah. Abayar mau tahu berapa? Kama simu okana ni benchiza yetu chini ikana kwa wajazao na wewe ni ndio mwenye ndio wana mwenye timu yao hata tunakuona wewe tunakunda mbona kunda kimera wewe mchwa timu yona mwenye kunda ndio mwenye yako timu kawile era baracheza kupacheka abishi mtu watu nonga basa ipi manwe bantu bataya isa babashemererwa adiyo suba nonga kumana kano ko kumana abantu aba nerizo kashaka noka baturende ahacharo ano barukachinga mbere banitetse kigenda ahachara ansa yanje yeba kana kuterechi osamiro mukalo ngiga wosente no ni bela kwanda ko kako kwa kadono wa tawo kanje yeba unaguza chimungu sasa si kokana da kwaka na bora kwa sasa roho kwetu ndio tunaanza kashikwa tukumiro kwa shabe hata baba sisi kwa mtaratibu kama mtayokezo ni na mnogo ndiye mwini kwa
nzarota mukama wiki Yesu Kristo tugume twesigire Mana abantu binge turukwetenga mukama twesiga mukama yone cyo kubona ubushobozi nacyo. Haleluya. Nenda ndebere yeremye shuri kuna kushanju shoro kwa kushanju nenda muturebe mutwesigire mukama wesigire mukama kwani pamaganda urukutana kwesigana ati mumutukuta kubira murisho kwe itu no momo twimba habaro elizo mo kusina kama hapo adios mukadire minchi iniwa kuliona nyumbe iniwa kuliona shire kwa kama kama bazinopresita mukama ushe ane abantu bakashiko bakutire munga Mutoganga pakutirafi umugisha w'ukwezi kama kama witasi umugisha w'ukwezi kama. Haleluya. Namna mtahiwa wewe yaweje utarumusha w'ukwezi kama Lord umugisha w'ukwezi kama yako mtaelekea tumusha tango no kwa tumusha Lord awatupili tu ni wana wa Mungu. Haleluya. Wana wa Mungu wao shangasheme niwe wao shangoije ili zote kwa kuyoshinda. Haleluya. Wana ikamashika umshauri kwesi kama shababu shero kwa mshana urukwesi kama haleluya. Urukwesi kama wanasikia ahiriwe ndio terema kinga Ogurukusimba emizi yago yihemagera kama witasi wao kwa ni muti okuyirwa n'abamisi okusiba emizi yago obukwesibo. Ayinonsha mutoma ndeka y'omukama ayirwa n'abo wezimwe wamasoke ayomuriwe Sayuni, alipokuwa kuibada Farisi, dongana nuraga romaya, alibureshu Farisi. Haleluya. Mungu alikuwa tobani mtu ndio church hawajui na watu haleluya. Como azungu tumkume kama alikuwa azungu wewe tafadhali itachiyo mfuko na wewe kwa azungu tuma enani wachika loshezeka na wacho kutenje elizoro chua na kwa azungu tuma ana video ni leo tangoza vijana mama wa kwa wewe Yesu yote kutika abine baba zinakuja wakati ndio
habatabasha kandi babaheho y'amagaranga kabaho nyuma yabo babone gushyikiriza imico yabo indwara nganza kugirango cyabo kikwera ikama ubabere n'imbabazi imirimo n'ijuru kandi ubahusha kandi kuko wakwiye Aburahamu Sara usha ukabahumuza mnonga ubahe kuko abantu babusha kwawe babone kuma urukundo yawe ngorobera ibyo ukunda kandi barije abo kurinda kwawe gusya amahemu kw'amagara gabo aba Yesu Kristo kama wetu kama barinde ukaba bakiza gushaka kwa mwishoji kama bahereza gushaka kandi nobo sityo ndio kwitira ko mutwe na mwile tumayani nobende bwanyu kwenye madaraka mkunda mwana wa Yesu Kristo kama wetu ndio tushobora tatizo mwana mwekwera kumari wa kiozi naho mbere kama abushe bale umata ko mugeni soba uko mushakoro peche kubalinde kubahereza kubaje kubahereza abana kubahereza ataramuci kandi uko mushaka tata kumari tutera twa uko mushaka katuko uko hati Tendereza
umuringo w'umutano niyongera kubanzura abazanga bagenzi banjye kandi abantu bagasheko muri bari kwakira nicara kwije turona ke kumamba ya kutuza muri kuba amashuri bagenzi bebare amweba si batire mugari nemba bagenzi banjye sawa tubera abangabo Ibyo n'amazure kandi nawagira amagambo byaherezayo uyu wamagezo mukuru mu bagisara furisazi amagika mushaka isto yukeretse mutu bajya muri cyane amamira leta wabare kumbanyansi kurabusya abantu bakasheko kandi Rebecca uje umwana wanjye kureba nyamazina ntoga kandi wabare ukore mkoroko nyenda program correction as follows. Adios na director tuwatawana. Adios na director tuwatawana. Omchana director mkamana wa. Ebele kwa mkamana wa. Adiosi wewe kunyonyesha ukajao akazira babiri akomzeyo amwena yowe anakimanya burusho ndizo kutana ndizo ndishota mtatizo kwa kilomita nyenda kwanjura abantu ahuje bibiri kandi abere mutabana wanje mushana abamushana film stars productions mwembere babareba kandi yawe kufatiraho abugeyo binga kukoze ogarika wanarekta n'umucyara wawe yimanyamana kuturumati wayishiriye project wayitandikire wabwira gashinga ngo uzongini gashinga ngo no itenda yawe wabwira gashinga ngo uzongini akabona mushana kompikire akana wamazire kwitwa nawe mushana omujanga wo kugera mu wewe kunonga aliko Rogokuraza hata hiyo inapoanza kujifunza hii adiosi aijishonisho korogeo kuendelea mbele ndio tunashaka nienda kwa jura nijapa siku kuomba ugomushinja mbere mukamawe kubara imyaka 12 ubwo kanisa kira kubona kazuma n'umushaka kazuma ya kuzamu speech waganya ngambere kanshaka zeboro gopshiyo kwe n'amazuma igawese buga baka yarakoye ya wakso yakora imirimo yanjye turenderekanise basi y'abantu 10 bonga wa basi yanduza kwinginga aho nawe tuzirimo mwire mu gikiro cyangwa kanga wa basi aturebye abantu 10 ubwo cyangwa mu Rwanda wabanji na nywana etezagi ingakanga nguzanye ingakanga ngere binango ubwo so ababaka bajabira wena kutoka hari watukuisha na wote ndama zuri wenere abaragaba abavuke baka menene kanisa barabe
Donvani umwana wa Karabatanya umwana wanje abo bose nabwo kwita mutagatifu nabwo ko zabo Donvani kamushawe ko wakireze muzi nizambe kwa madawa wa Donvani nibituna leo nasi kwa masi wewe kwa tena bagamba ngo esasi ungapenda stahi zipigani na mazito nisema ni gaspito kama si ungati ndio shika sababu nimeroho mbele abantu baya nigenda kuturekesha kumanyisha mu byo gukunda makire babaso makire bari abantu bidu y'abakunzi abahoro bari ndona rero ngoro ejoke yoni ndugatuka mu byo kuzaro hamwe babazi aha kwani tubakira ko kwa kuza kudurora mu bintu tabo kupanya kwa haleluya haleluya Jesus.
Clement Marianne, Jane Twine, na Blessed Roberto, Kelvin. Twipeche senshaya okajancho esa simu tero munga zamani sokole merana kwa kukweli yes kama simu bwana watia abangwaya president y'icishoko abatabaza shimo aza kijyanye n'agiye zumure okuraza Liga Mutarato, tukataha. Zako hivi ndio kumjia.
abajanjeje mbaga nsa kujikona mpaka hwire ekimo na basebe ncho abakora amazina ni Mr Life Kabaka akora na MC Masu ukaba kuzana comedy wana nda business yo tugeranga uko sankore media nda business yo tugerange kore media na Christian live zinkezi abantu barebona live zinkezi zona nsikora yo ine business yo nda tugerange nde manywe kwatagana kore media Mr Life Kabaka umuntu bamwita tera yaho bamwita audios obakweta nkatera yaho muzano gwa Mushana Production mukazi yasemerwa tufainale konko busore bonire obaize bagore baba smart munonga nembaga tugiyo ntitwa ntishikona byatembaga ne amano munonga ari abantu bamano bamusana bona bara pata yo gitwa ya chachi yaho yonse zo miyemu ko ine business no inde manywe tugeranga buri umwe najumanye cyane chikora dance yo ine business nesa nke jino basoftera namba yiba kweta 0 musanzu 8 emwe nabajante namba bagita 0 musanzu 10 musanzu 8 emwe na software nango simke message ya WhatsApp tukurangiye business no ndaburi mu majimani kwatagana nkore media kore cyo kora no ndo mukoro nko buntu mission twatara ibu aza mtakaye bwa abantu bamwiza ariyo DM sogo bakumanya karonde bataringa ariyo na izaba RC5 nda kwesimba nanga yisimbere akarubita kabro kamuhago no muntu w'amana no muntu w'amazima na kwe ibintu by'amazima nabaragansa amazima manita Mr Life Kabaka na MC Masweko abantu bakora imizano bakoro ba comedy amakoro ba performing ba sakoro ga MC nando nabajante mbaga eri shema bahita shema amando gwaza kitagata bahita kasekuru cyacho mu Uganda abazana banyamukomanya bona bariya ndembaho baba smart ko kutubasikara abantu bona abajante bageta nkore media ndo ndakoranga business biyo mwaka jumanya kwatagana nkore media subscribing ngaruko hagire Mr Life Kabaka na MC Masweko subscribing ankore comedy limited ndazani mizano ndaba performing amukoro ndaba kurogwa MC ndembaga yemanywe tuteka nkore media live nda business yemanywe kore media echukisia nesa hiyo na software na mabajeta 0 musanzu 0 abirnishatu 10 musanzu 8 emwe ana isaje horo ine hori kom business no ndemanyo no terana mbeje twataka no ndachika keje twanja business tukore chintu cyamana munongore y'abantu business ko kujya yana mbajironda DM soga promota ine music no ndemanyo twatagana na nkore media iyo mweso ngozi no ndakwesongora ndakuranga business twatagana na nkore media wana nakugambe hizi nakora musyo simpaka gambo hero nza kukora musiyomba kore media ibize kugira ngo bayambe kore bucime cyona ikore ibintu byo kutangaza abara abantu kwa smart munova rebe niyo tukora twita gumagara bense gikore sente onyumero buramu action vayare ebisanye na abishagamu jende time mama kava are nungi wesen
Bana urahumukum. Wanda arumnyano wanje Savage yo gata kurga kamera. Ya of Savage. Ne wire tike. Ogana kwate kisani yosemerero. Imukone yebone yabunonga. Umukoro gwagezo kubona kandi yo pate ya church yawo, yo za church. Yo mbaka. Umuka wacha wewe. Tiriyo zomuka. Yesaya. Asubani. Savage. Ichika ngamaza tuna. Mzako bakora live mtaka wafa hivi. Kanyize kama nzeko kanyize. Ziremba para sento wenyumirwe. Abajanta live neza. Magarage ibintu byo tukora ntwitaga. Action. Nanka, wait, mbemgatira he. Abantu bamwe mujya turiyo movie konkate n'amazuma musa yabi. Amuma mujya turiya muzano. Musa kintu yakitereza yabi. Mugore yanyira yamaraye. Abana uko kana barondere motoke ndisho kashati umugore yazo ngumane ejima ahari nyenda ho metro abana hati mubaye ndisho ngomba mweta danu faram ugamba chibosi ya Amiga. Yo. Yeah, man. Baba jamutiriya kuzana muzaro nkomsa yagitwa. It is a true story. Yeah. There I was wedding. Hello. I want Mr. Don. Yeah. If you know, you will know. Mr. Don. Musaya inakatimba kebe. Musaya inakatimba kebe yastawa no motoka byare makare bonje kugira mukore media nefisi yo burchimwe cyona. Musaya yagito tiya. Abajanti cyacu abakoza kushika mwanya gwe asai ankole media gwe abajanti cyacu jimba erkashekoro cyacu Uganda omunuse ma district wano zanga chitagata yeah Imbaragansa
Tankore Media osubscribinga olikinga osharinga media nayo nja kusiyo buti kintu kyaka munonga kore media ne kintu kyamanu munonga eyo bongo mya no memba gaye akora mazina maje tankaburizo Mr Life Kabaka no wale na kusiyo kintu kitamburo misha live zone zukwatwa ankore media zebemirwe Mr Life Kabaka nda business yawe manywe Tera yao mwari yo mu Yesaya naga machimaneja nagandi mazini nagamba kichenero jemali Yesaya gari wagenda ariyo motoka ari ngahe ariyo motoka yingugira yebera kaya bari nakafika Okay. Tuafutan kapatu. Come. Funa muga manya weguri manya mara weguri ni kama saving